Into esengayinakusisa ngayibona kumaskandi ukuthi abantu kumele ba-compromise, bayeke ama-values wabo be-adjust kwi-system. Abantu bakwa-Blue Nation kuphela. Umuntu okumele avunywe ukuthi ushayile avunywe openly uMthandeni SK. Kodwa uzothola umuntu waka-Red athi angeke ngemvume Khuzani openly ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ama-Blue Nation achome kakhulu. Kodwa maningi amavidiyo TikTok, Facebook, YouTube, abantu abangewona ama-Red bebuya kwa-Blue bencoma into asuke beyibonile yenziwa uMthandeni. Kuney'ngoma ey'phumile laphana kuma-NND International. Lezo ngoma lezo abantu bayi-receive kahle. Kodwa kunabantu abazi ukuthi kufanele vele isikhova sifikile, baphoqelekile ukuthi bevume. So kahle kahle umuntu okumele anconywe, umuntu okumele avunywe la uyedwa. Akukho kuhle bona abakwa-Red Nation abakubona okubuya kwa-Blue Nation. Before 2023 August, ngeyi-9 August, kwaphuma nayo ingoma. Yaphuma inesinye isiqi, isiphumile kumaskandi, isilento eyiyona, isiginci sasikhona. Kodwa okuningi kwasekushintshiwe. Yadla imhlanganiso, yangena kuma-trending, yacishe yashaya nonyaka okhozini. Baningi abantu ababeyidlala, baningi abantu abeyazi, baningi abantu ababeyidimanda lapha beyidimanda khona. Thina sasibuka umculo walensizwa le, sabuka ukuthi finally lensizwa sebayi-recognize abantu ngendlela ekuyiyona. Lento ehlala ikhalela ukuthi iyavalelwa, iyancikiselwa, akakwazi ukuperforma kahle kwezinye iy'ndawo ini. Sabona le ngoma le imenzela iqiniso ngoba yahlala kuma-trending isikhathi eside, noma usuphelile unyaka yaphinda yaqhubeka yenza kahle, yaphula ama-record wonke. Kodwa lokho akwenele kubalandeli ba-SK. Kunokuba bekubone lokho, beku-appreciate, beku-embrace. Cha, sekuyinto okuzochunyelwana ngayo la kwa-Blue Nation. One, kudingeka ukuthi kuze kuyogawulwa ngale kopiyano, ngale kwi-Inkabi Record ukuze SK anyakaze, ngoba benganyakazeki, bengamuveki. Kudingakala ukuthi kuze kushintshe, bethi ukutwista kancane umusic wakhe ukuze amukeleke kwenye i-crowd, kwenye i-fan base. Ngoba umaskandi ubusumehlule, uKhuzani ubehleli emhlele entanyeni ngobhongwane engadedile. Kwadingeka ukuthi indoda ezishintshe indlela esebenza ngayo ukuze lento yayo ibe ngconywana. It's only then abantu-ke bamrealize ukuthi okay, ukhona umuntu kanje. Wathi masekhipha-ke le-album yokugcina isigadi umzila, yasiyaqhubeka le trend le ukuthi bamstream. Kodwa before that, before iParis, before iGucci ihamba noma wu, wenzeni before kule minyaka ewu-12 eyedlule afika kumaskandi? Yini into ayenzayo ayeyinkinga kuyo lapha kuthiwa uyovala khona? Ngoba sasiweza ama-comment, kuthiwa umushuva inkani kwaba nenkani, uwova inkani, kunjani, kwasha kwacima, okukuningi ukukhuluma. Kodwa iproof yayingekho. uKhuzani wayekhombisa lokho usuku nosuku uma ethola ithuba lokuyiveza. Ivala imicimbi emikhulu, ethatha iy'ndondo, yenza konke uKhuzani. Yini-ke ayenza SK
because konke okukhulunyiwe uyavalelwa ini omcineka bachemile noKhuzane washa wacima even no gay akwathi uchemile yabo nakhe sabanga naye singazi ukuthi ke umculo onjani ohlala ebanga nabahleli bemicimbi umculo onjani lo ufuna ukukhethela abahleli bemicimbi ukuthi abaphile nobani abaphile kanjani umculo onjani lo ubiza abanye abaculi ngamakhothanqa ayikhotha ngengcela mthondo ngoba nakho efuna bephile naye kuphela wabathatha oDumahle wabasondeza bamoshelelwa indlela ebehamba ngayo uDumahle noma ke impilo yakhe kungesikhona imosheka yonke kodwa uDumahle impilo yakhe ayiphindanga yafana futhi cause nje wayefuna ukuthi avunywe emsondeza ngenkani kuye ngoba nakho besebenza noKhuzane amagidango otekisi ayelapha nokaMpungose kanti manje amodern 2 amagidango mawathathile opholo igemegeme zopholo efuna ukuyothathela ngale akwangalungi kwahluleka so iyiphi lento le ayenzileke all these years buyade evimbekephi nazi ingoma ayiphume last year ayiphume before 2023 nayibona ninombolo ukuthi ezikanjani yini ayivimbile ukuthi ke enze ngale album imanga lezi kuthoya zenza manje yingani kumele kuze kulindwe kufike olwa Dlonkulu kufike oMahu yingani aze washintsha umculo wakhe ukuze ke afithe phela kulento le yokuthi u-stream because yena usacrifice ngomaskandi ukuze bemstream abantu uzathola ama-views uzathola ama-charts usacrifice ngalokho yini bemvimbile ukuthi acompete noKhuzane online lapha bekugxekwa every day indawo zama-views bekuthiwa uyathenga uKhuzane bekuthiwa wenza lokhu ngesikhathi esahluleka bekuthiwa kuyaziwa ukuthi kuyathengwa bayidumisa leyo abalandeli baka-Red Nation bayidumisa leyo nto leyo beze beyiphila abanye abaculi abangamaphixe angathi bazele esithenjini uma ngiyokhozeni kuthiwa ayivotela nazi ingoma za-5 years ago over 5 years ago bebekuphi abantu asebekwazi ukustreama kangaka asebazi ukuthi ukustreama kunjani ama-top 10 ama-monthly listeners bebekuphi bebevinjwe yini all along this time angithi bebeyigxeka le nto banakho ethi ngafeva iqhawe labo bebethi yabheda indawo zokustreama ayisebenzi le nto kwasha kwacima but as soon as izinto from i9 zihlangana 2023 August hayi yonke into isishintshile usewuright uYouTube awusathengwa ke manje ama-views asesemthethweni kwaba ne-record of the year laphana kumasama le ayiphiwayo ayihlelelwa laphana kuMtsebe Foundation kwathiwa hayi siyakuzama ndoda nayo akwagegeza wonke umuntu after iminyaka emingaka esethe indonda akayifuni asethe indonda akasayingeneli indonda ezamalahle maye lo sama leyo nayo indonda yamalahle phela ifangela yade uShumayela yonke leminyaka lena uthi indonda ezamalahle ziyathenga ngoba nakho into mayingafevi wena kumele ube nenkulumo ethize kumele ishintshe inkulumo kumele kungabi ngalendlela abantu abazi ngakhona into mayingakufithi wena kumanje ubugudluza imdola umuntu ongaxhashe ngoba nakho kufanele umuntu akhulume into ethandwa uwe kumele bonke umuntu wamaskani uzokhothenya kuwe or else lo muntu loyo uzomsisazela ngama-fans wakho la owazi ukuthi kwesinye isikhathi awacabanga amakhanda awasebenzi because wona ahlale nosuku lonke wona ayikho into awayenzayo le misebenzi bayitholela amadlozi akubo kukwamkhulu wabo basebenza indlela bayithandayo bangahlala ku-TikTok until bediscussa nje impilo yomuntu beyimosha nje bedestroy ngoba banethenda elibi lokumosha impilo zabantu so lokho kuphapha okungaka osekuphashwa manje angazi kubuyaphi lokho kucelebrate lokho okucelebratewayo angikwazi kubuyaphi ngama streams nje ngama views nje sengaze kufa abantu for the last 21 months
useyinkunzi before 2023 August ubeyini ubeyivukane ubefishwe yini uba inkunzi before that. Uma senza ama-video sincoma bonke abantu lapha abamaskandi ebese niyaqhamuka nina ngokwini ngokuzophapha niyasiphoqa ukuthi senze ama-video kanje sizonitshela ukuthi ukuphapha kwenu akunamsebenzi, ukuphapha kwenu okwesikhashana. Ukhuzana lokho asedlule kukho kusha kini khani kujabulela ngoba i-happiness aniyazi lekwa-red. Nisokola isikhathi eside neqhawelile nilikhiphela iy'ngoma lezi beliyikhipha niyidlala ngendlela ebeniyidlala ngazo. Kodwa-ke manje-ke sekufike lapho okubhura khona nokucika khona. Abantu abajabulele into eyenziwa iqhawelayo, abantu bephume ekuphapheni nasekuqineni. Konje niyaqala nokuhlaba inkomo endaweni, hayi kuyabonakala, hhayi isidina niyasenza. Yabona nje into enekezelayo lapha emphinjweni, niyakwazi ukuyenza, udende, into ecikayo. So kodwa-ke akunandaba-ke, ningaqhubeka-ke nikhulume, kodwa thina sikwaziyo konke ukhuzana sewakwenza, konke ukhuzana soku-achieve, konke okusha kini kudala imandaba. Niyoze nilande bona abangaki mapiyano nizopika, nishintshe ne-beat yonke into, ne-beat ithi ukugijima kancane be-fast. Kuyima bezon-recognize abanye abantu. Kodwa kumaskandi niyohleli ne-problem isikhathi eside. Ilokho ngiyakusho. Ngisale kahle.